Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Welcome back to my channel, Bray. Di kali ini, video ini mau ngeracik kopi, Bray. Kopi Arabica Bali Banyuatis. Oke, Bray. Kita perkenalkan dulu alat-alatnya, Bray. Seadanya. Pertama, timbangan, Bray, buat timbang kopi. Nah, gilingan Yeti, gilingan buat kopi, Bray. Ini kopinya masih biji. Oke, Bray, sini ada server, diaper PCT beserta penyaringnya, saringan filter, Bray. Di sini ceret. Jangan lupa airnya 80 sampai 90 derajat. Oke, Bray, kita dimulaikan dari kita menimbang dulu kopinya, Bray. Maaf, pakai tangan langsung, Bray. Ini cangkir, Bray. Ini, Bray. Ini harus tahu dulu ya, Bray. Kita masukkan kopinya, Bray. Kita pakai 15 gram kopi sama airnya 150 ml, Bray. Sip. Nah, ini, Bray, yang butuh perjuangan. Giling manual. Persiapkan tangan kita, Bray. Bismillah. Ini, Bray. Keras, Cok. Bahayin, ay. Hit, Bray. Yes. Kalem, Bray. Bismillahirrahmanirrahim. Pagal, Bray. Aduh, kesangan tak? Kalau di rumah punya gilingan, giling aja, Bray. Maklum, seadanya.
Alhamdulillah, Bray. Seperti ini, Bray. Kita dapat kopi. Set, sebenarnya sini, Bray. Oke, kita singgahin dulu. Lanjut, Bray. Kita pakai PCT-nya, Bray. Set. Pertama, kita banjur dulu, Bray. Si kertas tisu ini biar basah-basah gimana gitu, Bray. Biar bersih gimana gitu ya. Tapi sayang, Bray, airnya, Bray. Sedikit lagi lah. Masih panas, Bray. Ingat ya, 85 sampai 90 derajat, Bray. Mulai. Kita ganti modenya, Bray. Jadi mililiter. Oke, Bray. Kita nolkan dulu, Bray. Nol, coy. Kopi masuk, Bray. Dua belas, Bray. No. Kita tambahkan air 150 ml, Bray. Karena ini buat sendiri. Ya, Bray. Seperti ini, Bray. Kita tuangkan dari tengah, melingkar, Bray. Biarkan blooming dulu, Bray. Blooming. Tunggu 30 detik, Bray. Biar aromanya wow, Lakers. Bray, sudah 30 detik, nanti kita guyur lagi, Bray. Ingat ya, Bray, cara mengguyurnya dari tengah melingkar, Bray, searah jarum jam. Kita tunggu sampai 150 ml, Bray. Tuangkan lagi, Bray.
Bray, kita dapat kopinya Bray. Kita lihat Bray. Aromanya seperti di surga. Surga Indonesia, Bali. Kopi Banyu Antis Bray. Bali Coffee Arabica medium. Oke Bray, sebentar Bray, mau bawa dulu slokingnya. Oke Bray, slokingnya Bray. Kita amankan dulu sini Bray. Set. Dituang aja Bray. Kita nikmati Bray. Silakan. Itu Bray. Jangan lupa bismillah dulu. Oh ya Bray, jangan lupa komen, like, yang pasti subscribe Bray. Karena itu buat video ini, buat kalian, supaya kalian tahu bahwa kopi Bali itu nunah, mantul, lekes, mantap. Cara minumnya gini Bray, disuruput. Mantap. Kalau kalian ada di sini Bray, coba nih buatan AA. Ngenah pokoknya Bray. Ayo segini dulu ya. Mau ngopi dulu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.